Selama amilambi, selama asita memalilan te rombongan renuan harian Toraya Jemaat Tangerang Allo Senin tanggal 20 Kasera bulan 10 Misa tahun 2010 Misa latananno tu kadan napuang lata basa mai kami tama sambayang rampokan no puang menolo diolomi antiati tu temo untang anda bilang itu mintuna pa aka masemi siapa aka boro mi laku batang di kaleki kurusuma tu mintuna to puang amalikan no puang lantai tu temo lambasa isian nannung itu kadami kosa ikan pinang salomi denu pa aneate apalagi bahasa sia laki nannung laminda disuruh lan mintu allo katuangki asan na po Yesu ki rampo menurut diolomi amin. Baba Santa lantia tutu temu di alam mai mapindon Petrus taldo ayat misa sia laku 10 karua 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 18 pengadaran diona kasayan na puang sia kata puran lino kadana puang pak kaboroku ia mute itu surah ama penbana aku pakatuang kumi lanto surah ada dua kuni umpama balisa ina malam bumi tetedio kaku pakila lami dikuami kelalai itu kada mangkan aku kada mintu nabi masallo bolona si aturan na puang atau pakarin mananta napo kadang komi mintu rasulumi mairingan na lami kilalai tian te kumua iya ke ma akatampakan natu lasai batu pira-pira to patelle si ba petellena to palolang kalena untur ukama iluanna hanam akada nakua umbara nakua tu kaseanna tu diallu bilna tempon pa ade neneta ya tuanggi mariti sisi bangasia to diono to diomai di pamulan na kadadian na langit na lino bilang nananggai tau iya to mai tang umpalan ara itian na timai kumua tete dio kadan na pumatua inang adenmu tempon dio mai tu langit sialino duka di kombong dio mai wai itonna di pupa amisa tu kawayan dia duka wai anna sabu tulino totu iya to nakabu wai saba apa iya telangi iso lalino te den moto temo susi iya nandian narara di parandan api tete dio duka kada iya to saya lako allo kadi hubungan sia kasanggangan namin to batuk ape iya te misana te da amitang umpalan arai mintu pa kaboro kumua sangallo na sangapunga pada bang sia sanga saabu taunna sia sanga sabu taunna pada bang sia sangallo ta enna marempa tu puang umpalan da pangaluna susitu na sanga tau pira aku mua marempa tu ian na to sangalinda nasuka akalando komi tak enak porai keden dimisa tahu sanggang sangalinda kumua anna katoba nasang apa ya tu alona puang lasai butung toboko allo ya to mintu langi la sapi anna mongo sia mintuna anasi lana kande api nasi sarak-sarak ia tulino sola mintu penggauralan la dimampui karena susinna la kasangganganna totu mintu apa naumbara lami pakuanni tu kalemi unturu uga umasallo siameng kameng kaulan siama mali untayan kasayan na alona pumatua tuna pabannang alangi lana kande api
sarak-sarak tu mintu anasi ilolong lan api malang. Apa ia tu nalu na puang entah yang kilangi baru sialino baru tunani kamaloloan. Ia moto pa akaboroku taya mintu na to siapeng kulei ami dia paran torro marampa tang atangan sia tang sayuan dia olona puang miurungan ni marampa sia sipatu lami bilang kumua ia tu pesuka akalan dona puang umpau tu kama karimanan susi duka tu mangka nasurasan kumi Paulus siulu upa kaborota sitinaya kapaisanan di kamasian ni susi molan mintu usurana to kena saabu ite ian nate den duka la lan batu pira pasalan tu masussa di batunan ni ia tu tanga mandalan paisanna sia tanga bantang naguna leko susi tu mai surasenga na urungan ni umpabu tu kasanggangan lako kalena na kamu te pa kaboro ku bilang na inang misan dolo mo tu mintu una pasalan ia to dadi lama tangking komi da ana ba komi pangadaran apa pusan na mintu to kadaki ya to ambi tilendo ko dio mai kabantang ammi sangadina sakendek-kendek milan pa kamasian siaka untandayan diona puang ta to pakarimananta Yesu Kristus lulako kalena tu kamalabiran lato temote la atu tontong saya lakona amin. Ia tu pananunganta lantia tu temo di pakondi lan misa akada nakua ia tu alona puang lah saya butung boko kedatangannya akan tiba seperti pencuri kilo sulanasang tantu tak mau tahu dari bokoi kenala umpukada itu tola boko kumopiran atuna anla sai boko ya moto anna den tontong di pakare ena tu matangking apa moi matangking mo ki inanganen epa dikalupai udah patut tahu di bokoi ya tu kasayanna punga Yesus ule di pokada kumua la saya susito misa amuane urang panikapa misa baini ape atu kasayanna di pasanga tinti butung toboko iya mato bilanna tangala di kapang tu kasayanna dadi sipatu ki ilama tangkin siama apinanda Matius 25 ayat 90 talu nakua iya mato lama apinanda kumi bila nata misan itu alona batu atuna lagu kita tong apatongan ia tu kasayan na sule punga Yesu ia memisa atu tu tontong di tayan bila na atu ia to ia mula dinai umpasomboi tulangi isola lino baru tulanan nai puang matua umpasombo katonganan situru pangaluna tangla di kapang atu kasayanna apa ta yang talamataku usia keaturanmu belanna toma amana ami kiilan Yesus Kristus sia mindadi muki itonala bilanganna tompa tondoki kadatuanna anak-anak podo anta tontong makaritutulan kapatonganan apalako to tanga makaritutulan kapatonganan ia tu kasayanna punga Yesu lamendadi katirambanan lako kalena bilan natayan nama apinanda siam apa sakka ia tua agar lau rampoi la susi tu kada di pokada lanto mangada kasera ya 92b nakua
susi to bale tiramban dia lalandalla, sia susi to manuku-manuku ditingkan lamporro, susi duka moto tu mintu maarupa tau di poya lan attu kamandasan kita apa narampoi teian nate ya mato natontong kima penanda sia ma pasakka belanna sai mani tu puang Yesu anna dem masalio anta si sayuran tu mana ama tontongan tumang kamu di kemasiangki belang Kristus. Amin. Tamas sambayang rampu pole kan yo buang makure semangat ite kadami dinopa na ite kadami la menjadi biama tontongan lan katuangki kitontong penanda si matangkin kampai itu kerampona puang Yesu puang menatemo rampukan limba itu untuk ketuangki si misa aki marandukan puang kamu tontong rondongkan ni sialo saladang kalam itu lo ketuangki kami ada ikan lo puang tontong sabara si tontong kinalam itu nakara-kara belum melingkan di ketuangki nih tarimi itu sambayang uang toki sorong potete sangan nabung Yesu yang uang si juru selama aki. Amin.